Dragi moji SDA-ovci, borci armije BiH, šehidske porodice, ratni vojni invalidi, predsjedniče Selman, cijenjeni načelnice, cijenjeni premijeru, Esselamu alaikum i dobro vam večer. I donosim vam selam od našeg predsjednika Tihića. Predsjednik je, nažalost, u bolnici. Ja sam zadnji put s njim komunicirao prije par dana i kazao sam mu da idem na niz tribina, da počne kampanja i on je kazao da vas svi poselamim, da budete snažni, samouvjereni, da budete svjesni, da pripadate stranci koja je odbranila Bosnu i Hercegovinu, koja i dalje brani Bosnu i Hercegovinu, koja treba da unaprijedi Bosnu i Hercegovinu, čiji posao nije završen, budete samouvjereni i da će se on pridružiti čim bude malo bolje, u toj našoj borbi za taj 12. oktobar. Dakle, od 12. septembra krenut će kampanja, javna kampanja. I tada ćemo ići sa našim glasnim, snažnim nastupima. A ovo danas je tribina i ja ću, kako reče predsjednik Selman, napraviti jedan presjek stanja u zemlji, da vidimo gdje smo, da vidimo šta nam je činiti, da se podsjetimo na neke stvari, da se malo zagledamo u prošlost, u sadašnjost, pa da vidimo kako ćemo i u budućnost. Mislim da svjedočimo završetku jednog 8-godišnjeg perioda stagnacije. Mislim da je to potpuno jasna stvar. Pa i nazad kao u nekim segmentima. U segmentima reforme, privrede, zapošljavanja. Državu su u ovome mandatu vodili SDP, SNSD, dakle dvije socijaldemokratske stranke, uz njih HDZ i SBB. Dakle, to je ta vladajuća ekipa na vrhu države. I što kaže jedna narodna poslovica, kad nastrada stado, nisu krivi vukovi. Nisu krivi oni koji ne vole ovu zemlju, koji gledaju da je zaustave na njenom oporavku, na njenom reformskom procesu. Nisu oni krivi. Krivi su oni koji bi trebali da brane ovu zemlju, a oni je nisu valjano branili u posljednjih 4, pa i u posljednjih 8 godina. Ove posljednje 4 godine svjedočili smo kako su olako donosili zakone koji su protiv interesa ove države i ove nacije. Ratnici koji sjede večeras u ovoj našoj sali znaju kako je to kad odbranite neka brda ili zauzmete neka brda. Neka brda od milion brda u Bosni i Hercegovini, kako se to šale ne predaje. Tako je SDA izborila prenesenom smislu neka ta brda, jedva neke te zakone, neke te institucije, neke te uredbe. I onda su oni to olako predavali, a ponekad i olako prodavali za ministarske fotelje u prošlome mandatu. I oni, što reče rahmetli Alija Izetbegović prije 12 godina, treba da idu. Vrijeme je da idu. I samo je važno da nas ponovo, da ovaj narod ponovo ne zavaraju neki njima slični. Oni što su ih hvalili do prije par godina, oni što su ispod njihovih šenjela izašli. Iz tog istog gnijezda. Da ponovo, što rekao narod, neke ublehe ne prodaju i ne zavaraju. Jer vidjeli ste, po 350.000 glasova su dobivali članovi predsjedništva. Pa šta su uradili? Daj narod povjerenje, odgovorne ovu stranku na drugu poziciju, da nekom drugom šansu. Eto, to je ta linija koju mi trebamo danas podvući i koju narod treba podvući i vratiti za sebe nešto dobro. Općenito se osjeća jedan zamor u Bosni i Hercegovini. Dugo se ovaj narod, pa i garnitura političara koja ga vodi, koja artikulira njegove interese, koja ga predstavlja, koja gleda da mu pomogne, nije odmorila.
Prije rata sjećate se onoga života na čekove, one najveće inflacije na svijetu, onih sistema velikih koji se raspadaju i propadaju. Pa onda rat, pa postratno natezanje, 30 godina smara to. Dayton, mediji u kojima nema vijesti ako nije loša vijest. Nezaposlenost, polako data obećanja, neispunjena obećanja. 2014. ova godina jako teška godina. Čime smo to zaslužili, ne znam, ali očigledno smo na nekoj Božjoj kazni. Do toga da, evo, skoro da nema voća u Bosni i Hercegovini. Prije su nas pogađale suše, od 10 posljednjih godina imali smo 7 sušnje, ove godine za par dana par milijardi kubnih metara vode je palo na zemlju. Izazvalo poplave, klizišta, prije toga izljev nezadovoljstva naroda u februaru, evo ovih dana pogibija rudara u Raspotočju. Treba da se upitamo, svi mi, gdje smo to pogriješili. Kažu, na kugli zemaljskoj 4/5 je voda, 1/5 kopno, te 1/5, samo 1/5 je povoljna za život. 4/5 su neke pustinje, neke planine, neke gudore, neki polovi sjeverni i južni gdje je snijeg, led vječiti. Od te 1/5 koja je povoljna za život, samo 1/5 je potpuno povoljna za život. Dakle, ima sve što joj treba. Ta petina je Bosna i Hercegovina. Svega ima. I šuma, i rijeka, i ruda, i zdravih i vitalnih ljudi. Sve izbalansirano. Zašto se i žena, naravno, ničeg bez žena, hvala Bogu. Ne bi bilo ni ljudi bez žena. Kao da ne znamo to dovoljno cijeniti. Kao da nam Bog šalje poruku svima da se treba odgovornije prema tome svemu odnositi, kada nam je to sve dao, da to trebamo znati cijeniti. Stanje je takvo kako je i ponekad SDA optužuju da je obnovila koaliciju sa SDP-om. Mi u federalnoj vladi smo sa SDP-om. Dakle, oni dominiraju federalnom vladom, ali tu ima nešto i naših ministara, uspješnih ministara, poput ministra Trkulja, poput ministra Osmanovića. Dakle, mi gledamo da sačuvamo stabilnost ove zemlje. Mi nećemo da nam pale zgrade iz kojih se branila Bosna i Hercegovina, da pale zastave pred tim zgradama. Mi nećemo da uruše vlast, i to isključivo na dijelu Bosne i Hercegovine koji je armija BiH i Bošnjaci odbranila. Zato smo mi u saradnji kakvoj takvoj, minimalnoj, koja će omogućiti kakvu takvu stabilnost, minimalnu do izbora sa SDP-om, ni u kakvoj koaliciji. Mi smo o SDP-u rekli sve što smo imali kazati. I kao što je rekao Rahmetli Alija, oni treba da idu i oni će otići u oktobru ove godine. Zemlja je sa stotinama problema i 100 problema, 100 pitanja traži 100 odgovora. Ali ako bismo htjeli jedan odgovor dati, koji bi sublimirao, koji bi obuhvatio svih tih 100 odgovora, taj odgovor bi bio jedinstvo. Dakle, u jedinstvu je snaga. U Sjedinjenim Američkim Državama imaju 2 ozbiljne stranke. U Velikoj Britaniji imaju 3 ozbiljne stranke. U Bosni i Hercegovini Bošnjaci su iza rata napravili 168 stranaka. I boračkih udruženja, i raznih drugih udruženja, i nevladinih organizacija, i tako dalje. Dakle, vrijeme je da prepoznamo tu našu autoimunu bolest koja nas izjeda, da prestane to rasipanje snage, ta atomizacija, da se okupimo, da sve što hoće da radi za ovu zemlju, što zna i što može, okupimo oko nas. Ako Bog da iznesemo ovaj nimalo lahak zadatak koji je pred nama. Mislim da će 4 godine biti malo. Što kaže u Starom Zavetu, 9 debelih i 9 mršavih krava, treba nam 8 pravih debelih godina da ovih 8 mršavih kompenziramo koji su iza nas.
Jedinstvo koje će vratiti snagu koja će nas vratiti na sve pozicije kroz strukturu državnog aparata gdje se donose odluke. 8 dobrih godina za 8 loših godina. Imamo 3 prioriteta, 3 magistralna pravca, 3 magistralna zadatka koja su pred nama. Jedan, prvi, najvažniji, koji uvijek ostaje očuvanje cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Ponekad nam se čine već pomalo besmislene riječi Milorada Dodika, kao da nastaje inflacija tih njegovih riječi od te silne upotrebe, ali nisu to bezazlene stvari. Znate, troši taj čovjek desetine miliona dolara i eura u Americi i u Europi da ubijedi ljude kako je Bosna i Hercegovina nemoguća misija, kako se moramo razići, kako Srbi imaju pravo na to da odluče kako će u buduće i tako dalje. Dakle, to ne treba podcijeniti. Drugo je jačanje države Bosne i Hercegovine. Sjećam se jednom, bio to kraj 90. godina, Rahmetli Alija mi je kazao ovako: ovi što su sad protiv Bosne i Hercegovine će je na kraju prihvatiti. Prihvatit će državu Bosnu i Hercegovinu, a onda će pokušati da zavladaju s njom. I mi sad živimo to vrijeme koje je on predvidio. Jer šta je drugo situacija u kojoj gori predsjedništvo BiH, a neki direktor Zubac to gleda na televiziji i neće da pošalje specijalnu jedinicu koju je to mandat i zadatak koja je za to plaćena. U Sipi, u Hercegovini, na 7 direktorskih pozicija nema ni jednog Bošnjaka. Dakle, to je jedna protivustavna stvar. To će biti sljedeći zadatak SDA nakon 12. oktobra. Ne možete vi popravljati stvari u državi bez valjanih, iskusnih, patriotski opredjeljenih ljudi kroz čitavu njenu strukturu. Nerad tužilaca i sudova, nepoštivanje odluka Ustavnog suda, 60 i nešto odluka nisu proveli, nesigurnost građana u Sarajevu, pucaju, pa kad mislite da su u zatvoru, nakon par mjeseci samo nabave novi pištolj pa pucaju ponovo. Čovjek nedavno zgazio trudnu ženu, ostalo dijete za njom od 2 godine i sutradan hodao po Sarajevu ponovo. 60 i nešto ima saobraćajnih prekršaja. Dakle, stvarno će valjati stegnuti neke stvari u ovoj zemlji poslije 12. oktobra. Ja vam to obećavam. Da će se drugačije odnositi svi oni koji dobiju povjerenje i koji dobiju mandat prema onome što su ljudi ovdje krvlju izborili i odbranili. Treće, ali nešto na što ćemo najviše, treće po prioritetu, ali prvo po intenzitetu koji ćemo fokusirati, na što ćemo energiju trošiti u sljedeće 4, odnosno 8 godina je ekonomija, privreda, obnova privrede, zapošljavanje ljudi. Kako to raditi? Jer Zapad nudi kvalitet, Istok nudi jeftinu radnu snagu. Kako da mi nađemo naše mjesto pod suncem? Pa onako kako i živa i voda teku nizbrdo, tako čitavu tu ravan koja vodi ili tjera investicije od Bosne i Hercegovine treba okrenuti prema Bosni i Hercegovini. Otkloniti prepreke koje se golim okom vide, a koje priječe ulazak investicija stranog kapitala u Bosnu i Hercegovini. Prije svega, prestati sa kavgom u Bosni i Hercegovini. To sam govorio i na prošlim izborima. Još uvijek je to tako, nažalost. Nadam se da dolazi garnitura odgovornijih i pametnijih ljudi koji će svoje glasače zaštititi, koji će za svoje glasače uraditi i u federaciji, i u RS treba da uraditi, prestati prepirku u Bosni i Hercegovini. Ne ide se na sjelo u kuću gdje je svađa.
A kamoli da se rizikuju pare, investicije donose u zemlju gdje vi ne znate hoće li biti referenduma trećeg entiteta, odcjepljenja i konflikata. Dakle, prestati sa kalom. Druga stvar, ne može se vatiti dozvola 37 dana, imati 11 raznih aktivnosti da biste izvadili dozvolu za rad. To je tako u Bosni i Hercegovini. U Turskoj se to radi za jedan dan, u Engleskoj se telefonom izvadi radna dozvola. Administracija ima da opslužuje, da bude servis i građanima, a i investitorima. Da ubrza sve svoje procedure i sve svoje aktivnosti. Moramo se vrlo konkretno suprotstaviti korupciji, kriminalu, svemu onome što plaši investitore kad dolaze u ovu zemlju. Ne možemo tjerati investitore iz ove zemlje. Ne možemo Arapima prebrati koliko ih ima, govoriti im da ćemo im provjeriti investicije, zašto ih je 500.000 došlo i tako dalje. Pa evo, Vučić u susjednjoj Srbiji čini sve da privuče te iste Arape. I Hrvatska i Crna Gora, a Bosna nešto izvodi i tjera investitore. Dakle, ne smije biti viznog režima u odnosu na njih. Niz treba naprosto prepreka otkloniti da bi to poteklo prema Bosni i Hercegovini. I onda, naravno, angažirati jeftini i pristupačan kapital, kojeg ima. Centralna banka Bosne i Hercegovine drži preko 6 milijardi konvertibilnih maraka u eurima kao garant valute u inostranstvu. Ona te novce ne može staviti u tokove, u financijske tokove, ali može pomoću njih dobiti 20% kredita za neku razvojnu banku. Reći tim istim tamo bankarima, hoćete da imate milijardu maraka Bosne i Hercegovine na računu, s 0% kamate. Dajte 200 miliona u Bosnu i Hercegovinu razvojnu banku. Od te milijarde. Dakle, može se doći do milijarde novaca. Naše firme, naša javna preduzeća drže oročena sredstva. Dakle, može se doći do par milijardi povoljnih sredstava. Koji? Kada otklonimo ove prepreke, kada ovu ravan koju govorimo okrenemo prema nama, će zaliti investicije u Bosni i Hercegovini. I treba dakle, ovu priču o ekonomiji, o zapošljavanju, o novim radnim mjestima će svi da pričaju. To je sad top tema. Pomalo prestaju one ratne i sad počne ova. I onda će ljudi pitati, pa što bismo mi to vjerovali baš Stranci demokratske akcije? Postoji eliminaciona razlika između SDA i svih ostalih stranaka u Bosni i Hercegovini. Naročito patriotskih stranaka koje pretenduju da stvore ovo gravitaciono polje o kojem govorim. Da vode procese, da vode jedinstvo. SDA je uradila sve što je obećala. Dakle, svaki svoj zadatak koji sebi zadala, SDA je uradila. SDA će sebi sad zadati ovu zadaču o kojoj sam govorio. I uradit će jako Bog. Dakle, kad vas pitaju zašto bi baš vama vjerovao, pa malo ih podsjetite, nek malo protrljaju na očale. Ko je otvorio prostor demokratije u Bosni i Hercegovini? Kad se zato išlo u zatvore. Davno je to bilo, ali to smo uradili mi. Drugi su gledali šta će s nas biti, pa kad smo napravili stranku, onda su i drugi pravili stranke. Ko je izborio afirmaciju Bošnjaka, naše vjere, kulture, našeg identiteta? Ko je vratio samopouzdanje Bošnjacima? Ko je vratio jezik, ime jeziku bosanskom? Ko je vratio Bošnjacima ime? Ko je organizovao odbranu? Ko je stvorio putem Patriotske lige antifašističku, snažnu, junačku, vitešku? Ko je naoružao u nemogućim uslovima armiju Bosne i Hercegovine? Da, naravno, Stranka demokratske akcije. Ko je imao hrabrosti da napravi mir? Nije lako napraviti mir. Ko je vodio reforme? U čijem vremenu je 60 i nešto institucija državnih napravljeno? Ko se paralelno s tim svime brinuo o vojsci, demobilisanih boraca, o ranjenima, o prognanima? Znate, ko je sve to skrbio? Grafički je dokazivo, numerički je dokazivo da je to radila SDA. Pa i u obnovi ekonomije. Niko se ne može pohvaliti da išta napravi u ovoj zemlji spektakularno. Ali ako je bilo pomaka,
porast industrijske proizvodnje, GDP-a, pokrivenosti uvoza izvozom, to su oni periodi kad je SDA vladala procesima. Dakle, odgovor je potpuno jasan. Neka daju bilo šta uporedivo s druge strane. Evo SDA je ovo uradila, recite šta ste vi uradili. Zašto bi im vjerovali kad su obećavali i nisu uradili? Zašto ne bi vjerovali onima koji su obećali i uradili? Naravno, bilo je propusta. Vlast je takva, privuče loše ljude. Ko radi i griješi. Bilo je propusta, bilo je grešaka. Jedno je neupitno. U sve te greške i propuste. I to ne mogu ni dušmani dovesti u pitanje. Sa jakom BiH uvijek je bila jaka. Sa jakom SDA uvijek je bila jaka i BiH. Par riječi o mom djelovanju u mandatu 2010. i 2014. godine. Da nisam uvjeren da mogu dobra napraviti za ovu zemlju i za ovaj narod, kao što reče general Endo, za sve narode, za cijelu naciju Bosnu i Hercegovinu, ne bi se kandidovao. Prije svega u vezi sa SDA unutarnjim odnosima, ovo što je bilo u svojstvu zamjenika predsjednika. Potpuno su riješeni unutarnji odnosi unutar SDA. Priželjkivali su neke frakcije, neke podjele. Pogledajte, sve liste smo usvojili konsenzus. Dakle, 100% konsenzus od mjesne zajednice, opštine, gore do vrha. Nigdje ništa nismo mijenjali, premještali, dakle, konsenzus potpuni. A oni bi htjeli da nam govore kako smo posvađani, kako se ne možemo ni oko čega dogovoriti. Odnosi sa drugim strankama su takvi da sa svakim od njih možemo napraviti koaliciju. Napravili smo jednu ekvidistancu u odnosu na sve njih. Ja imam dobre odnose sa svim skoro tim ljudima, osim sa onima kojima izbor, način vođenja politike je konflikt i svađa. S njima niko ne može imati dobre odnose. Kad je u pitanju rješavanje presude Sejdić-Finci, izgleda depresivno, nismo uspjeli. Samo ima jedna stvar koja se nije vidjela, a koju su vidjeli predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. I tu je bio i Hoyt Yi, čovjek koji će voditi iduće godine reforme u Bosni i Hercegovini ispred administracije State Departmenta. Dakle, proveli smo dane i noći skupa. Jedini koji su kreirali i predlagali su bili ljudi iz SDA. Dakle, bukvalno shvatite. Ništa nije predloženo osim onoga što smo mi predlagali. Odnosi u predsjedništvu su dobri. Ja sam se trudio da budu dobri, mogli su biti i lošiji, ali sam htio da imamo glavu u državi odakle ne dolazi svađa. Dovoljno je toga bilo haosa na svim nivoima da bi iz tog nivoa predsjedništva dolazile loše poruke konflikta. Tako da smo 97% odluka donijeli konsenzusom. Međunarodni odnosi. Kao što rekoh, Dodik troši milijone maraka i dolara da bi dokazivao da Bosna ne može. Sa 1000 puta manjim iznosima. Dakle, ja sam dolazio do predsjednika države. Ne može lobiranje dobaciti do predsjednika države. Ono može doći do nekih nivoa koji možda mogu utjecati, prenijeti, ako uspiju da dođu do predsjednika neke ideje. Ali član predsjedništva može doći do svakog predsjednika. Ja sam se susreo sa Obamom, sa bivšim predsjednikom Clintonom sam bio 2 puta, sa Hillary Clinton sam bio 2 puta, sa Angelom Merkel sam bio 2 puta, sa Hollandom sam bio 2 puta. Sa svim bitnim ljudima u Briselu sam bio 5 puta. I naravno tako isto na istoku, među prijateljima muslimanima. I uvijek sam istu priču pričao koja treba da vrati vjeru u ovu zemlju. Dakle, da se ponovo stane u nas, da se ponovo ima entuzijazam i da nam pomognu da napravimo reformu i da obnovimo ekonomiju. U regionu s Hrvatskom i Crnom Gorom dobro, sa Srbijom nekad vruće, nekad hladno i tako će se to i nastaviti, samo će sve više biti ovoga otopljavanja. Mislim da je od istorijskog značaja posjeta Beogradu prije neke 2 godine, kad sam ja predsjedniku Nikoliću objasnio da nemaju 2 srpske države na Balkanu i da ih nikada neće biti. I čovjek je to onako mirno.
i stoički podnio i prihvatio i od tada se ponaša otprilike u skladu, evo, s tim mojim stavom. Bili smo prije nekih mjesec dana u Dubrovniku, bila je Merkelova i nakon oficijalnih razgovora sjedili smo za ručkom. I onda je Radmanović, onako kao u šali, predamnom, pred Komčićem, rekao Nikoliću da bi možda Srbi mogli malo vježbati ove referendume, a Nikolić nije htio ni da se šali s tim. Kazao je, možete to raditi, ali bez Srbije. To su novi konflikti i ne bi vam preporučio se u to upustiti. Ako se upustite, zaboravite na nas u tome nema. Dakle, mislim da slijedi jedno sazrijevanje i u Srbiji, bolji odnos, evo, uz njihovu pomoć smo došli do ove donatorske konferencije, jer oni imaju pristup, oni su kandidat za članstvo u EU, mi to još uvijek nismo, dakle, pružili su nam ruku tu. Tako da mislim da će i tu stvari ići na bolje. Oružane snage, nisam dao da se pomene riječ demilitarizacija, da se jedan vojnik otpusti, da se smanji jednog feninga, ono što se izdvaja, a značajna sredstva se izdvajaju, preko 300 miliona za oružane snage. I one su pokazale svrhu svog postojanja, evo, ovoga ružnog proljeća. S takvim entuzijazmom su uzvratile to što smo mi stajali iza njih. Apelacije Ustavnom sudu su podnosili samo članovi predsjedništva iz SDA. Rahmetli Alija Izetbegović, temeljnu apelaciju koja je osigurala konstitutivnost, ravnopravnost naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH. Naš predsjednik Tihić, vrlo važnu apelaciju koja se odnosi na državnu imovinu. Sva je državna imovina pripada vrhu države, ne entitetima, to je odluka Ustavnog suda, to je jako bitna apelacija. A Boga mi ne zaostaje puno ni moja apelacija koja mi je spašena skoro 1 milion državljanstava. Trebali smo ostati bez državljanstava u dijaspori. I moja apelacija kojom je zaustavljena primjena zakona u primjeru i katastru, htjeli su da otmu u RS-u imovinu povratnika, izbjeglica, a da oni to i ne znaju. I moja apelacija koja je zaustavila uredbu vlade RS-a, koja je trebala da ponovo izloži pritisku povratnike i tako dalje. Dakle, imam uspješne 4 apelacije. Sve skupa, članovi predsjedništva koji su došli iz SDA imaju 8 uspješnih apelacija, ostali nemaju nijednu. Dakle, svi igraju fudbala, a neki daju golove. Eto, mi smo dali 8 golova za ovu državu. To je ono što vam kažem. Jer mediji nas nikad nisu pratili. I oni polako izvitopere sliku ljudima. Ljudi ne znaju više zašto nešto ne vole i zašto nečem više ne vjeruju. Treba protrljati oči, pa kazati, pa pogledajte šta je SDA sve uradila. Pa eto, recite jednu stvar koju su ovi drugi uradili. To su neuporedive stvari. I sa takvim samopouzdanjem treba ući u ove i u svake druge izbore. Ovo je naša zemlja, ovo je naša sudbina, ovo je naš mandat. Od sad za sljedećih 20 godina mi moramo završiti ovu borbu. U vezi protiv kandidata, kolega, evo, slijedi poređenje, nek izvoli uporediti sa ovom dvojicom s kojima sam sad sjedio, sa onima koji su prije mene sjedili u toj stolici. Nek izvole, imat ćemo te debate pa ćemo to uporediti. Neću govoriti protiv kandidata, mada su se nažalost svi ujedinili protiv SDA i protiv mene. To je interesantno kako se među sobom ne svađaju, svi idu da pokušaju slomiti kičmu političkog života u BiH i baš zato im se trebamo suprotstaviti. Ono što ću reći u vezi sa kandidatom za bošnjačkog člana predsjedništva je da mora imati ozbiljnost, iskustvo, smirenost i strpljenje, čvrst stav, ali ne smije biti svađalica i konfliktan, ne smije biti agresivan. Da mora imati dobre veze u zemlji, u regionu, u svijetu, da iza njega mora stajati jaka stranka, ne može čovjek bez stranke tamo napraviti posao. Imati dobre veze, evo recimo, kakve ja imam s našim prijateljem, Tayyipom Erdoganom. Dakle, dugi je spisak onoga šta je taj čovjek i šta je ta zemlja uradila za ovu zemlju. Pa već pomalo... Pa to neke već pomalo nervira, jednostavno ne mogu da podnesu takav uspjeh jednog markantnog muslimanskog globalnog lidera.
dok su tonule privrede drugih zemalja, dok je Španija propadala, Grčka, dok je grcala u dugovima Italija, Turska vratila zadnji fening duga, povećala bruto nacionalni dohodak, evo, imamo tu premijere, imamo tu ministre, za 350% za 10 godina. Prosječnu plaću i penziju za 350% za 10 godina. 160 univerziteta otvorili, 1500 km autoputeva, 22 miliona drveta zasadili u Turskoj. Dakle, to je naš prijatelj, taj čovjek. I onda meni kažu, što mu baš onako onoliku podršku daje? Daje mu zato što ga napali sa svih strana, što mu ne daju. On vraća naše samopouzdanje. Dakle, on razbija neke komplekse, dokazuje da i ljudi s islamom u srcu mogu biti dobri predsjednici, dobri premijeri, dobri ministri. Nosi tu zastavu koju je nosio Rahmetli Alija Izetbegović, ovdje s vama zajedno, na jednom manjem planu, ali sad nosi na globalnom planu. Vidimo se ako Bog da 13. oktobra, mislim da ćemo i ove godine 2 puta proslaviti Bajram. Prvo onaj kurbanski, onda ovaj naš SDA